Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. But namar bola buntan ki businessman but ki conman wajenjar mata kalong him chimlayo show ya statement gitu dia. Di ngin sim mata ya ka jing persian ban kentui ki ba minom jit show ya ki conman no kondo no ki conman ki ditang ki rutok rus ko minom jit show ya ki businessman ki bodon ya ko ulterior motive nimde bersutu bakalah Undang yang lam juga New Trap Youth Council uba Robert June Kharjarin hak sitrik kulalingkon arja arfulai uloong bak jingrung jong inong khai lani businessman syaka jeli jong kesan perthai kala pensniu dor hadu kata-kata ya kejela bar hak ju kapor uloong ru ba om tang kata kejela meglea kala yo ru ya kinong mikmat deki conman lani ki riu thok riu syukor ki ba syulam ler hak jengkran bigilat pathai khubor uloong bo menteri rangba Konrad Kongkel sangma manla kapor bagi seng bahalang ki panjing tip halor ke inner line permit ke jubab ke longbait bagi Ministry of Home Affairs kadang bishar henry onda wanyu kejat ki menteri ke sorkar pedeng syagani ke jela meglaya ke jubab ke long bagi jela meglaya kadai ban penpoi lai phuai ngot ki MLA ya ke BJP hangta ke sorkar pedeng kan sa ai ya ke ILP nginle nung tadi kumbo ong ti boros ketang ke sedon ke jing ong ba ka jing rung jong ki businessman da ka motif ka bomba ngam ong ba borok ki businessman ki rung hak politik da ka ban penjat ki don ki businessman lu ki baru hak politik ban paham la ban le re ka jing rung jong palat jong sibun ki businessman da ka motif ban yo nong simet kala ban sniu na lor ki businessman ka ba entah kalong ba yo ki nong mi khmat ki badi ki konma technically ki konman ki shu thok ki shu kor ki shu lamler kat dia balak basel ni man boy kendo ya chief minister ni kali JIU ga resolution LP om dei tamangi mo hi media ro hi kali JIU ga resolution committee ke ga baju ba the home ministry is examining kadai nom dei andala wan pat ki union minister jongka BJP ha me khlia ki om gumno ki om ayang ilai ko ngot MLA sa gran LP the which one is true whether the BJP want a political mileage out of ILP or Ministry Home Affairs examining. Kalau badai na, omday tang way la ne angot ki BJP Union Minister yang bakal na kata. Ki local MDC utang sanbor la kanosir wong ayengi sibun ki MLA ngin sa ILP. Ayengi sibun MLA ngin sa penyo kasi. Da job lani ka BJP ka kuat bunyo political mileage na no ki kran. It's not my statement lani kamde ka statement no ka choice ke bohong ba bangi penjok BJP bunyo ILP ki ongi maki de. Tinolor ki businessman ki bala penjot ni yo ro mtaya ki konman ki ba penjot ya kerja beliau ki ba suthok madi laki laka but namar bola buntan ki businessman but ki conman wajenjar mata kalong him chimlayo show ya statement gitu dia di ngin sim mata ya ka jing persian ban kentui ki ba minom jit show ya ki conman no kondo no ki conman ki ditang ki ruthok rus ko minom jit show ya ki businessman ki bodon ya ka ulterior motive nimde bersutu bakalah ba ni ke choice ni persia ba statement ya ki barok ki businessman ki don ki businessman ki ba contribute a lot ya ka sensar kada kibala ban ki wanra ka skill ki joki kumno ban generate revenue kumno ban penio kami ki bro kidan kum kita ro ma ban le ka konsep ya kalong ba in penduna ya ki konman in penduna ya ki businessman ki bomdon ji klik ban kami kalong ni jit sebut ki statement ti ka ILP resolution ru belum ta kalong ba pemerintahan mengi ba confuse ka calahi pro we confuse la ILP resolution kadang don hak Ministry Home Affairs ban examine ban study ke bohong konra lani kadang hak amik juga BJP ban pan nang ilai ko nyut ke meli ngintip syumta ti lada pitong yang nginle unung tadi stu idon hak portion ke belum confuse ti kan ban like no na kini confusion kali kamram pe jongi bangin yo ye ki brew ki bakoi ki bakran sai but ki ba le ye ki bakran ông đi bên lòng con man ba sự thọc huri hura kan ba da kawai pat nom le ti kum ju ni don ye ki politician ki bong ba jing ke MOU pen big put ke di jing yo nong kan ba ki resident ha border kim setenap yang tak MOU
kia ki ngimde ban pelet ba jing persya kam yu nukom kam sedang lagi sing balang kam sedang nak no kan pati ka sedang lagi pai ba basa haboda dagi pai ba hi basa haboda di bom pedeng ka ti kum kini ke kini nak kenal da jer tan la long kum ba jer la long kum ba keren persya kan no parti dai this are reality ke balong pi ban kum ba ong ai phim ta kalong ba lada dai ba ni kum ki pai ba ni jit ye ki no mi khmat ka jongi klem da pensiong nong rim ye ki mat ki jora klem da pensiong nong rim ya ka khut ka hok ka suba ada ni jit da ka ba shu ya tarwa bet ba phi ngayo yu manga phi thungkam em yang phi ai yu yang tila da ni jit ku mita te om dei kam kini ki isu ki ba don bertang indu kabama long ba ka maslian antar sa akro kinwen kabama kalong ba wat ya ka fistu ke jinga penrik put lu yo sadaki kat no square kilometer kin ai sa sam mentah kinang bu ban ong ba tang sispa hektar banti doyong kabama kalong stang kat no kin ong ba wat ban keren ru hak sil tak swa sa keren they have make it very clear bakin bu GST hapon keren jadi ka jing sum up ke jongi kalong ba kum baki kelak baki wan man kasan senem berpenbit bat ngiru hakata jinglong luli man kasan senem ngingop bat namar bang ila ngop ila jam daw mentang ide ban rai data rai ban pene daw ban pene ngiu khnang banginum bakalasyo mentang banginum bakalasyo serta namar kandan gijing bakalak ba dadangi bakalasyo sini la bakalasyo serta di nak tak daw ban sum up kolong ba ngin rai da gijing klik bat ka tim jong ka rai da company kalong jit da jikit klik ti habang jit da jikit klik ngingek bangin penmi ki no be khamat ki ba don da jikit klik nan ta ari ka jek mru bat ka jalahi ba kawai la ka dei ban yada ya la kando ka siap ya ka hok long trai jongi la ka ban penek persa agar ti dustur bat kum ju uru da se wat ban wara ki development ka roi ka par ka ba biang ha ka jalahi ba kawai